Atamils aya Dr. Nkrumah aya de nti ni birthday a 21st no yemfa anye de ben enkai no Right. but nana Akufo-Addo so bae no 90.7 FM 2019 eno no so o propose ye ehwe se no ye de kai yenwura Nkrumah nko a enye yie because ade no hyase afi baabi na aba bedu so say ye ko change baton no obi a hyase na gidi no ye wie na be shansa na wawie na say first no una wadi ye ne sa enye yie nti yenko ye chi yenko kai oma omo hyase no na say ye de be ma yemfa sa dan si ho emu nyina nti ye hyase fi baabi 1987 ena yenwura mensa John Saba ofomo Aboriginal Rights Society abrofo na omadi yeso na se de yensase nyina no mo ye de ben omoje aban mpanyifo a omunim de kura na yi omo afi abem chese ya sase no se de bibia ye kwa no mo esole na hemfo ni etitiru ekom ho ekunye because satama de nti o se ka sankrofo yi eye mojasem se ye kura tuo ni sika ye du ma so na wo ne na o sole se onti ase na o sase ye mfa omugina nananom ni mpanifo wo ho ejina na sada no na ye sada na omo launche that Aboriginal Society right no na ye 4th August ye 4th August and omo launche ya successfully no ekuo no mission na omo buy say omo de beye no omo reverse land no omo timi for so eje omade omo ji omade fe ekuo no beye kese abrofo no kura eye bibi omo from eje omadwene efe ekuo no eboa ya ama democracy nkitinkiti bi hyase se eye de ben eba eno na edidu so an kakra ena 1947 yewura dankwa ono so JB dankwa ono so enya opepa se no e wo se ye bibi na ye ntimi ntena se na ye manya ye die yi ye nkonkon asum na ye mbra enkosi nti onya kokuduro na hemfo a eka ho politician academician impanifo asofo nyina gi boom ekosia sada no so na ye 4th August wahu na sada no ni da omo ye make first statement ekira brofo no se de ye peye fa ho de edie ajeso bi atimi anya kukuduro na fei wa pemaka se yen fe de ya bra brofo ye peye fa ho de ti na che se ye dan so a eso nti hwe sa 4th August ya Jomensa Saba na sa hwe 4th August ya JB dankwa edi ya enum na ekeka ho na yi JB dankwa akwaje eno hu Nkrumah ewe burutiri Lincoln University omusuade bo hwe Pan-Africanism ne Nkrumah na ho keka ne de oye nti omo two party no mse no JB yankofa Nkrumah ye de ben amra na Nkrumah ba obetimi aye de ben aboa yen no mkofa Nkrumah ba ne ati party na wi August nti around December na Nkrumah fi burutiri eno bae no beka party no na fi party no ejina e sabre na ye party ben ya na ye UGCC right. United Gold Coast Convention United Gold Coast Convention right na Nkrumah ebeka ho na ebuwo mu na ye sha asese ye chichom ye tomani na Nkrumah so ne ideology a owo any wenu so ideology no na je say insusuan kakra ye de ben ewom na Nkrumah te no ho na Nkrumah ebe forming
CPP nti edidima na CPP nso ekon ya no di omanenim ene ebenya independence nti eno no say obia yade nti ye de to nkruma nko afra nkruma obi ko fa ne ye de ben ebaye obeye secretary ono na ye de to no so anoma omo idea ni kania ye ti party no because na nkruma no ye pana africanism oboa but na nya ni idea a oti ebruchi so obeti party obepe but obi na ko fa wo ebaye a kodwo botuo num ni ayi wo ska ye twa oka nti eye na edin bi ba na ye de to nkwa so a na je say yankai samampa nti ebe ya yenyi mfi yenyi se nkroma nko ade na omo buaye no yemfa ma omu nyina omu ni the big sis no enye big sis no kwa fi mensa sapa no omo mu din omo mu ni din omo bu abepem obi bia no yemfa sa di no emo na yemfa 90.7 FM na yenka nti na 4th August na kufu ado de bai na che say ase anope ye menimi nuanom ye tena za na ye didi nkomo no na one of the concern about